Peserta yang baru saja tampil bernama Fahri Al-Farisi dari dusun Ujung Bro. Selanjutnya kepada nomor urut 24, silakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan nawm. As-salatu khairun minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati qammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-syarafa wad-darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tughliqul mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Abah Al-Faris dari dusun Jemti Indah. Selanjutnya kepada peserta nomor urut 25, dipersilakan naik ke atas panggung.
Selanjutnya kepada peserta nomor urut 26 tahun 26 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta baru saja tampil bernama Syikwatul Imam dari dusun Jelingi Indah. Selanjutnya kepada peserta nomor urut 27 silahkan naik ke atas panggung. Selanjutnya kepada nomor urut 24 silahkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
Peserta yang baru saja tampil bernama Khalifah Al-Faruq dari dusun Ujung Pluk. Peserta selanjutnya nomor urut 28, nomor urut 29, silakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil atas nama Alfi Zikri, utusan dari Dusun Rawasakti. Jadi